Yarive yasazwe n'ibyishimo nyuma yo kugirwa kapiteni wa Rayon Sport. Myugariro wo hagati w'ikipe y'igihugu Amavubi na Rayon Sport nyuma yo kugirirwa icyizere n'ubuyobozi bw'ikipe akagirwa umuyobozi wa bagenzi be asimbera Rutangarika werekeje mu ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda yasobanuye ibyiyumvo bye. Muri uku kwezi kwa Kamena 2020 tariki ya 6 nibwo umuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ukubicishije ku rukuta rwa Twitter rw'ikipe bwatangaje ko bwashyizeho kapiteni mushya usimbura watandukanye n'ikipe Rutangarika werekeje mu ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda. Hervé Rugwiro nk'umwe mu bakinnyi bamaze kugera ku burambe buhagije muri shampiyona y'icyiciro cya mbere ndetse no mu ikipe y'igihugu Amavubi niwe wagiriwe icyizere cyo kuyobora bagenzi be mu kibuga. Mu mwaka w'imikino wa 2020-2021 mu magambo yuje ibyishimo kuri uyu munsi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, uyu myugariro yatangaje ko uburyo yakiriye guhabwa icyizere cyo kuyobora bagenzi be muri iyi kipe y'ubukombe ndetse ikunzwe na benshi mu Rwanda, ndetse akabona ko hari abandi bari babikwiriye ariko yishimira ko ari we wahawe izo nshingano nawe azakora neza. Rugwiro Yarive akomeza agira ati ni ikintu gikomeye, ni ikintu nishimiye cyane kuyobora abakinnyi mu by'ukuri ubona hari abandi bari babikwiriye cyangwa bakabaye bagifite. Rugwiro kandi nyuma y'uko asomye ibyagendeweho kugira ngo ahabwe izi nshingano zo kuyobora bagenzi be, uyu myugariro yaje gusanga ahubwo ari mu bahawe izi nshingano babikwiye ukurikije uko yitwaye uyu mwaka w'imikino. Mperutse gusoma ibyagendeweho ngo mpabwe izi nshingano nsanga narabiharaniye kuko harimo ikinyabupfura kandi ndagifite, kwitonda mu kibuga kandi nagiye gerageza kwitwara neza ko ntabwo nagiye mba indiscipline mu kibuga, no kubanira na bagenzi banjye, nabanye neza na bagenzi banjye mu bihe byari bikomeye yaba n'abakinnyi ndetse na komite. Rugwiro Yarive yageze muri Rayon Sport umwaka ushize wa 2019 avuye muri APR FC ndetse akaba ari n'umugabo wazamukiye muri ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda mu ishuri ry'umupira w'amaguru wabo. Akaba yaragezeho anahabwa icyizere cyo kujya mu bakapiteni bayo mbere y'uko asezererwa. Uyu mugabo akaba agifite amasezerano ya Rayon Sport y'umwaka umwe uzamugeza mu mpera za 2021 ndetse aya masezerano akaba ashobora kongerwa. Nkaba mbabwira ko Kiyovu yakomeje gukomeza kwiyubaka aho Ngando Omar yamaze kwisesekaramo na Bigimana Abedi bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Aba bakinnyi Kiyovu Sport yongeye kwiyubaka isinyisha abakinnyi babiri bakomoka mu gihugu cy'u Burundi. Ikipe ya Kiyovu Sport yongeye kugaragaza ko umwaka utaha ishaka kuba mpatsa amakipe aho kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Kamena 2020 yasinyishije Ngando Omar na Bigimana Abedi amasezerano y'imyaka 2 kuri buri umwe. Aba bakinnyi bombi bakomoka mu gihugu cy'u Burundi babanje gukorerwa ikizamini cy'ubuzima kuri clinique Breke iherereye mu Kinindo mu mujyi wa Bujumbura, nyuma bemera gusinya ikipe ya Kiyovu Sport yambara urucaca ikipe y'Inyamirambo idakunzwe n'abakeya. Iki kizamini cy'ubuzima kimaze kurangira, Kiyovu Sport yahise yohereza aba bakinnyi bose bakinira intamba mu rugamba amasezerano ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Kamena 2020 basinya imyaka 2 kuri buri umwe. Aba bakinnyi baracyari i Burundi bazagera mu Rwanda ubwo imipaka izaba ifunguye ari nabwo bazatangira imyitozo. Myugariro Ngando Omar arazwi cyane mu Rwanda kuko yakiniye amakipe atandukanye hano mu Rwanda arimo APR FC na AS Kigali, gusa yaje kwerekeza mu gihugu cya Oman nyuma aho yari amaze kunanirwana na AS Kigali. Bigimana Abedi we akina mu kibuga hagati inyuma ya ba rutahizamu, akaba yarakiniraga ikipe ya Rukinzo mu Burundi itozwa na Gumaho Hamisi wigeze gutangaza ko ari umukinnyi wo hagati mwiza cyane. Abakurikiranye uyu muhungu Bigimana Abedi bavuga ko afite ubuhanga mu gutsinda cyane no gutanga imipira ya nyuma ivamo ibitego. Muri uyu mwaka w'imikino wa 2020-2021 Abedi yatsinze ibitego 8 ndetse atanga imipira 12 yavuyemo ibitego. Kugeza ubu bakaba bageze ku mukino wa nyuma aho bazahura na Messager Ngozi ku mukino wa nyuma. Ngando Omar na Bigimana Abedi baje biyongera kuri Kimenyi Yves na Babu wa Samson Rambona Eric na Ngendahimana Eric bamaze gusinyira Kiyovu Sport. Icyo Arteta arimo kuvuga kuri Aubameyang.
umutoza Arteta yavuze ko ku hazaza ha Aubameyang muri ikipe ya Arsenal. Umutoza Arteta w'ikipe ya Arsenal avuga ko yizeye ko rutahizamu Aubameyang azongera amasezerano mashya muri ikipe abereye kapiteni. Amasezerano y'akazi asanzwe ya Aubameyang y'imyaka 30 y'amavuko azarangira mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka utaha wa 2021. None Arteta aravuga ko iyi kipe igomba kwerekana ko uyu rutahizamu ukomoka muri Gabon impamvu akwiye gukomeza kuyikinira. Arteta yagize ati akwiye kumva ko ahabwa agaciro, akwiye kwiyumva ko ari uwacu kandi ko tumushaka. Aubameyang avuga ko kumenya niba azashyira umukono kuri kontaro nshya muri Arsenal bishobora kuba aricyo cyemezo cy'ingenzi cyane kurusha ibindi azaba afashe mu buzima bwe nk'umukinnyi. Rutahizamu amaze gutsindira ikipe mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Londres mu Bwongereza ibitego 61 mu mikino 97 amaze kuyikina kuva yayigeramo avuye muri Borussia Dortmund yo mu Budage mu mwaka wa 2018. Arteta yongeyeho ati ntekereza ko kuri ubu nishimye cyane kubera ukuntu amaze igihe akina n'imyitwarire ye. Mfitanye umubano mwiza cyane nawe ndetse dushobora kuganira ku bintu byinshi amaso ku maso. Kugeza ubu icyo nzi cyo nuko yishimiye cyane uko amerewe muri ikipe ya Arsenal ikundwa na benshi mu Bwongereza. Ariko nubwo Arteta agifite iki cyizere, Aubameyang yagiranye ikiganiro na Telefoot cya televiziyo mu Bufaransa ko mu gihe cya vuba gishize nta masezerano arahabwa na Arsenal. Yagize ati rwose navuganye n'ikipe mu mezi make ashize, bazi impamvu kugeza ubu nta kintu na kimwe cyari cyaba. Ni igihe cy'ingenzi mu kazi kanjye nk'umukinnyi kandi ndashaka kubwiza ukuri buri muntu wese. Bafite imfunguzo nibo bireba gukora akazi kabo, nyuma yaho tuzareba uko ibintu bigenda. Rwose kizaba ari icyemezo kigoye cyane kugifata mu kwezi kwa gatandatu mbere y'uko Premier League ibihagaritswe kubera icyorezo cya coronavirus. Arteta yavuze ko ashaka kugumana Aubameyang uko byagenda kose. Icyo gihe Arteta yongeyeho ko Arsenal igomba kuganira n'uyu kapiteni wayo mu bijyanye n'amasezerano mashya mbere y'uko uyu mwaka w'imikino urangira. Byumvikana ko Barcelona na Inter Milan zifuza uyu rutahizamu. Arsenal biri ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Ubwo iyi shampiyona izaba isubukuye kuri uyu wa gatatu izerekeza ku kibuga Etihad aho izahura n'ikipe ya Manchester City gukina n'ikipe iri ku mwanya wa 2 ku rutonde rw'agateganyo. Nyuma y'abakinnyi batandukanye baheruka kwinjira mu muryango w'urucaca kuri uyu mugoroba basinyishije amasezerano, undi mukinnyi ugomba gusimbura Twizeyimana Fabrice berekeje mu ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda, ndetse Ngando Umandi uzafatanya na Mbogo ari mu bwugarizi. Nyuma y'aba bakinnyi batandukanye baherukaga kwinjira mu muryango w'urucaca kuri uyu mugoroba basinyishije amasezerano n'undi mukinnyi ugomba gusimbura Twizeyimana Fabrice berekeje mu ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda. Hari hashize iminsi hari ibiganiro hagati y'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport ndetse n'uyu musore ukomoka mu gihugu cy'u Burundi ariko wafashije cyane ikipe yakiniraga ya Rukinzo FC itozwa na Azahaguma wa Nisi. Kuri uyu munsi nibwo ibiganiro hagati y'impande zombi byashyizweho akadomo ndetse Bigirimana Bedi na Ngando Omar basinye Kiyovu Sport amasezerano y'imyaka 2 izabageza muri 2022. Akaba asabwa kuba umusimbura wa Martin Fabrice watandukanye n'ikipe yambara urucaca. Aba basore bombi bakaba bitezweho kuzafasha ikipe ya Kiyovu Sport guhatanira kimwe mu bikombe bikinirwa mu Rwanda, yaba shampiyona cyangwa igikombe cy'amahoro. Bigirimana Bedi akaba yaratsinze ibitego 8 muri uyu mwaka w'imikino, atanga imipira ivamo ibitego igera kuri 12 assist, ndetse akaba ashobora gukina nk'ufasha ba myugariro aho bita kuri 6. Ariko umwaka we akaba ari mu bataha izamu bakundaga kwita ku 10. Aba basore bombi baje kwiyongera ku bandi b'abanyamahanga Kiyovu Sport ifite barimo Nkoto Karim, Robert Saba, Gisle Ahmed ndetse na Alexis Kitata bari basanzwe muri ikipe yo kumumena. Mu kiganiro cyihariye
yagiranye na Baguma wa Miss utoza ikipe ya Rukinzo FC mu gihugu cy'u Burundi yashimangiye ko Abedi ari umukinnyi mwiza uzafasha cyane Kiyovu Sport kuko yari umwe muri bangenderwaho muri iyi kipe. Urebye ni umukinnyi twagenderagaho kuko uretse kuba yaradutsindira agashobora no gukina umwanya urenze umwe mu kibuga, ni umukinnyi uzafasha cyane mu ikipe ya Kiyovu Sport kuko azi gukora uburyo bwinshi bw'ibitego kandi anatsinda cyane.